Yes, bakunzi ba TV Dunia Nikote kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana rero na makuru tuba tugarutsemo harebana n'umutekano politique na diplomacy mu gihugu cy'u Burundi byakomeye byamaze kuba biba ibindi mu gihugu cy'u Burundi. Rero tujye kwa dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye. Bwana Karimba Aimable, umugoroba mwiza, umugoroba umugisha Moses, kandi umugoroba umugisha ku bakunzi ba TV Dunia Nikote. Twongeye kubifuriza kumerwa neza, amahoro impagarike n'ubugingo mu mitima yabo bigumane nabo. Mukabeho kenshi ikintu bita gashati wamaze kugaterekaho rwose kameze neza, uko byagenda kose uzanye n'impamba byanga bikunda. Yes, Bwana Karimba Aimable, ngira ngo iyi nkuru twitonze kuyikora ya coup d'etat yabaye mu gihugu cy'u Burundi, ariko tugira ngo tubanze dutohoze neza ibyaya makuru yaturukaga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'icyatumye witwa President Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye atitabira inama yari iteganyijwe hariya mu Faransa, yari yatumijwe na Emmanuel Macron. Ngira ngo rero ibi bintu tujye kwa tubyinjiramo bya coup d'etat byavugishije benshi, ariko ntago muzi inkuru navuga Karimbi cyane, by'umwihariko iturutse mu gihugu cy'u Burundi butuvugana nyuma y'ibi bya coup d'etat byatangajwe. Witwa General Neva murabizi ko atitabiriye inama. Makuru tumaze kwakira nuko ubuzima bwe buri ahantu habi cyane. Benshi bakomeje kugenda bakurikirana byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko bavuga kuri coup d'etat, ariko ntago bazi ikintu nyirizina cyatumye uwitwa General Neva atitabiriye ya nama. Uyu mugabo isaha ashobora kuza no kwitaba Imana, kuko amakuru ndimo ndakira nuko ubuzima bwe butameze neza. Ngira ngo ni bimwe mu byo tugiye kuba tugarukaho, ariko kandi biravugwa yuko iyi coup d'etat geragejwe kahera iwe mu rugo ikamugiraho ingaruka ariko zitakaze cyane ku buryo zahita zimuhitana. Gusa ngo ni ingaruka zitari nziza. Turaza kugaruka ku masasu menshi yavugiye iwe mu rugo, ndetse byaratumye uyu mugabo arimo tabagaho n'abaganga butuvugana byamuhahamuye bukomeye cyane, ndetse biravuga yuko n'ubuzima bwe butameze neza 100%. Ngira ngo si bigusa, turaza no kugaruka i Bujumbura ku kibuga cy'indege turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda haturuka. Ni ikibuga cy'indege Bwana Karimba Aimable kugeza amaginga ya by'umwihariko byacu byamaze kwagatira nzambana cyo mu kanya gato hamaze kumvikana amasasu menshi cyane. Bwana Karimba Aimable, mandusuza abantu badukurikira, asigaye tuninjire no makuru. Gusa turaza no kubabwira zimwe mu ngingo z'ingenzi nke dusigaranye duhita twinjira mu makuru mu buryo burambuye. Mbere na mbere turasuza abakunzi bacu badukurikira bari mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba. Turasuza abari mu mujyi wa Kigali, coup de chapeau, amahoro n'imigisha impagarike n'ubugingo bigume mu mitima yabo. Turasuza kandi abari mu gihugu cy'u Burundi, tugomba kubaheraho kuko akenshi twibanda ku makuru yabo cyane. Turasuza abari Bujumbura, muri korine nyinshi zitandukanye tutajya kurondora, mu ntara nyinshi zitandukanye, za Makamba, za Rumonge, Bujumbura, mu bice byinshi bitandukanye. Coup de chapeau rwose, amahoro n'impagarike n'ubugingo bigume mu mitima yabo. Turasuza abari Tanzania, Kenya bariyo, hanze Afrika y'Iburasirazuba, South Africa bariyo, Malawi bariyo, ku magare Burayi, mu Bwongereza, mu Faransa, mu bihugu nk'Ubudage, Ububirigi bariyo, ndetse kandi muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu bice byinshi bitandukanye dufiteyo inshuti ndetse n'abavandimwe. Twongeye kwifuriza kumererwa neza muri Aziya. Twashuje abari mu Bushinwa, mu Buhinde, nko muri Omani, muri za Qatar dufite abantu benshi. Bienvenue yaje nyandikira mu gikara kambwira yuko rwose nsuhuza. Mfite Reco uri muri Oman ajya nsuhuza. Twongeye kwifuriza kumererwa neza rero, kandi tuzanye cyitwa updates zidasanzwe mu Burundi. Ibintu byongeye kuzamba, byongeye kumera cyane nyuma y'inzara ikabije ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye biri kugaragara mu gihugu cy'u Burundi. Ahubwo igihugu cy'u Burundi mu biri kugaragara gikomeje kugenda kisanga mu iruzo rikomeye, bavuga batese Evariste Ndayishimiye biri kuvuga yuko ari gukeka yuko abajenerali bashobora kuba bamukorera coup d'etat. Evariste Ndayishimiye biri kuvuga yuko abo bafatanyije mu kubara bw'ishyaka rya CNDD-FDD harimo nabo bafitanye isano rya hafi, ko biri kuvuga yuko bashobora kumurika ku butegetsi. Witwa Bienvenue Karayire, uyu ngo ni mubyara we, nyamuneka ngise avukana na nyina. Uyu ngo amaze kumuta muri yombi, nka data yamutaye mu mvuto yuko ashobora kuba yaragiye guterwa coup d'etat. Ese amuta muri yombi, kandi uno muntu yari afite ikintu ashinzwe. Turaza kukigarukaho tumenye se n'umuyobozi yari ashinzwe iki. Witwa Kapiteni Bizimana Jean Baptiste, uwo nawe
yashyizwe ku rutonde rw'abantu bateguraga kudeta bikavuga yuko rero n'uwitwa oya rega na General de Prime Niyongabo yego kumugarukaho nawe arashinjwa cyangwa se nawe arakekwa mu barafite uruhare kuba bari bagiye gukora kudeta ubu tuvugana nawe yafunzwe arega hari n'abayobozi benshi batandukanye yes ngira ngo tujye kuba tubikomoza tubiva imuzi n'imuzingo mu minota mike cyane bwana Karimba Aimable turaza kwinjirana ikibazo kigira kiti kudeta mu gihugu cy'u Burundi ni kudeta navuga ko yari itunguranye ndetse ubu tuvugana ashize n'ubuzima mu kaga bw'umukuru w'igihugu ese ibi bintu twari tumaze iminsi tubibwira abarundi baduteye amabuye tubabwira tuti nyamara iki gihugu cy'u Burundi kirimo cyatutumbamo ikintu gikomeye uwitwa General Neva nagira mu mwaka wa 2027 akiyobora iki gihugu biraza kuba ari amahirwe bwana Karimba Aimable bidatinze ngira ngo amakuru hano dutangaza kuri TV Duniani Kote bahise babona kudeta yari itunguranye yanasize ubu tuvugana ubuzima bw'umukuru w'igihugu buri mu kaga kugeza amaginga ya twitega iki mu bindi bigiye gukurikira ese koko uyu mugabo araza kugoma guhangana mu gihugu cy'u Burundi rero ikintu gihari nagiye nkubwira yuko harimo akavuyo muri politiki iri gukoreshwa na President Evariste Ndayishimiye njya nkubwira sinjya nkunda kwivanga mu bintu bya politiki ariko njyewe ibi bintu niba ari ukuri cyo tukuvuga nk'ukuri bigaragara tubivuge nk'ibigaragara ibiri mu mwijima cyangwa mu muhezo tubivuge nk'iri mu muhezo President Evariste Ndayishimiye aka kanya arugarijwe harimo ikintu cyitwa gukorana na FDLR iyi ngiyi yavuye mu Rwanda mu 1994 gahongera Kongo gahongera mu Burundi n'andi hatandukanye abenshi muri bo akaza no kubahabwa na Kisekedi Shirombo muri imyaka intambara yakaze umurego muri Kongo ariko bakigira mu gihugu cy'u Burundi habaho yuko abanyepolitike mu gihugu cy'u Burundi abenshi muri bo batumvikanye na Evariste Ndayishimiye mu gukorana n'iyi FDLR akabamo ishyaka rya FDD bisa naho Evariste Ndayishimiye yakoresheje tactics zo gusa naho yibanda cyane ku banyamuryango b'inshuti ze za hafi akaba ari we yegereza ariko akavuga yuko aba bose ari bo bakomeje kugenda bagira uruhare kuba bashaka kumushyira aharindimuka cyangwa se bashaka kumukora ku butegetsi akaba babandi badafite aho babarizwa aba rero badafite aho babarizwa nibo babi kuko niba Moses aje akamubwira ati duca ibumoso nawe afite guhakanira Moses ati reka ariko burya ngiye gahunda mfite mpagaze kwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se mpagaze kuri Red Tabara cyangwa se kuri M23 reka buriya M23 nayo ikiri mu barwanya Kisekedi Shirombo n'abarwanya Evariste Ndayishimiye kuko ngira ngo ibi bitero biri kugabwa biturutse Bujumbura M23 ntabwo biri kureba neza Evariste Ndayishimiye abasirikare ubona bashyirwa mu ndondo ya Bijombo abazana za Mushereza abashyirwa za Tidija abajyanwa za Karembere mbera za Fizi bakajyanwa mu misozi minembwe kujya kurwana n'umutwe wa M23 ni ikimenyetso kigaragaza yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye umutwe wa Red Tabara urwana nka M23 birashoboka yuko ushobora kuba wafatanya na M23 kuko ntitwamenya niba M23 yigize gutangaza ivuga iti twebwe dushobora kuzirwanira tukarwanya uwitwa Evariste Ndayishimiye tukarwanya Kisekedi Shirombo ndetse kandi turashaka kurwanya ibitero bya drone n'izindege za Sukhoi 25 kandi tuzirwanya tuzarwana duteye aho ibitero biri guturuka ariko ikiri kuvugwa kitariho ivumbi na rikeya ya makuru navuga yuko aba afite isuku nuko noneho Evariste Ndayishimiye abantu bari bateguye kudeta nyuma yuko yari kugira uruzinduko mu gihugu cy'Ubufaransa biravuga yuko uru ruzinduko yari kugira i Paris yari gukorerwa kudeta n'abantu be ba hafi General Prime Niyongabo nakubwiye ko ari ku rutonde ba Janvier Karayire nakubwiye ko ari ku rutonde ba Sonia nagiye mubwira ko ari ku rutonde n'abandi batandukanye nagiye nkubwira tutari bijye kurondora bivuga yuko bagira nibuza nko ku 9 abantu bakekwa yuko bari bafite gahunda yo gukorera kudeta uno mugabo bikavuga yuko abenshi abateye muri yombi ndetse kandi hari n'amakuru yuko hari n'amazina y'abo bantu atarajya hanze ibyo rero ni ibintu biri buza gukira mu urizo rikomeye igihugu cy'u Burundi akakanya kuko babandi bigaragara yuko nawe bashyigikiye biri kuvuga yuko Red Tabara iza ikaba ari icengeramo kuko abani nabo boroshye cyane kuko Evariste Ndayishimiye ntiyajya kubakeka iyo gukeka umuntu umukeka mubana cyangwa mutabana uzi niba mutabana uburyo kwiyumvamo cyangwa atakwiyumvamo niba uzi ko umuntu atagukunda cyangwa ukabuzi ko umuntu agukunda ubuzi reactions ubuzi ngo yakwakitinga muri uburyo bwo kundwanya ubuzi ngo yakwakitinga muri uburyo bwo kunshyigikira bitewe n'ukuntu muziranye ibyo rero ni ikibazo gikomeye cy'uko Evariste Ndayishimiye binavuga yuko ubugambanyi bukomeye ari gukorerwa
ba bantu bari ku ruhande bagaragaza ko nta ruhande na rumwe bashyigikiye, bagaragaza ishusho y'uko badashyigikiye senede FDD cyangwa se nta ruhande na rumwe bariho ku mashyaka atandukanye cyangwa badashyigikiye FDNB igisirikare cy'u Burundi, ngo biravuga yuko abangaba ari bo bashobora kuza kumurangisa n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bari gucamo kuko batari bubamenye. Birumvikana yuko na rwa ruhande bigaragara yuko rudafite uwo ruhagazeho, rwa ruhande bita ngo ni invisible side. Biri kuvuga yuko uru ruhande yego nirwo ruri gufatanya na babandi bagaragaza yuko bashyigikiye Evariste Ndayishimiye bakajya kugambana. Urumva yuko abo bantu kubamenya biragoranye, biranagaragara yuko bashobora kuba batawe muri yombi abo ba General Prime Niyongabo baketswe, abo ba Sonia na ba Janvier Karayire n'abandi turi kumva bari gushyirwa mu majwi. Biri kuvuga yuko abo ngabo ahubwo atari nabo bafite uruhare kuba bamushyira harindimuka. Ngira ngo mwagiye mwumva ati byabanje ko amarezo yabuze mu rugo rwe, yagerageza kujya kuri WhatsApp kwandika bika ngo ubutumwa ntibugende, yagerageza kwandika ari n'amakuru tatwaye n'abantu bari mu gikari, yagejeje kumva yuko ngo yagejeje ku abari mu biro bye bagejeje kujya kuri murandasi, bagerageza kugira ibyo bandika muri raporo bikanga, abakora mu nzego z'umutekano bacunga ikirere cyo mu rugo rwe bagerageje gucunga ikirere cyo mu rugo rwe, systeme ngo zikanga. Evariste Ndayishimiye aravuga ati noneho kambayeho, byahari byakomeye rwose kambayeho. Yes, ngira ngo bwana Karimba Emma burereka tunaye ku muvandimwe nawe agira icyo atubwira noneho mu kanya gato natwe tuze kugaruka. Kuri uno mugoroba ndagomba gusobanura ibintu bibiri. Icambere ni intambara ishobora guhuza igisirikare cy'u Burundi kiri inyuma y'uyu mugabo yavuye muri Amerika w'umunyamurenge yitwa Munigantama hariya mu bice bya Mikenke, bifuza ko kwigarurira kandi ikibuga c'indege cyo mu Minembwe. Kuba rero ingabo z'u Burundi zongeye kuhagota zigahana gasopo twigwaneho, iyo ni po ya mbere nagomba kuvugaho. Ariko ikindi cya kabiri nagomba kuvuga ku biganiro bishobora kuba hagati ya Ndayishimiye n'u Rwanda bigizwemwo uruhara n'Ubufaransa nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyifuje, nk'uko ibinyamakuru bimwe bimwe biriko biravuga. Poegira gatatu ndaza kuvuga ku bikorwa M23 FC twigwaneho bashobora gukomeza gukora bagamije kwagura ibice no kugondoza guverinoma ya Kinshasa kwemera ibiganiro, kubisinya no kubishira mu bikorwa. Duhereye rero kuri umurongo wa mbere, intambara cyane cyane irimwo abanyamurenge, hanyuma abantu benshi bagatangazwa no kubona Burundi bubifitemwo ishaka ryinshi ry'uko bokontora kiriya gice ca Minembwe na biriya bindi bice byose, cyane cyane Uvira n'ibijya bice byose umupaka w'u Burundi uhana na Kongo, cyane cyane muri Sud Kivu. Igitekerezo ca mbere ca Ndayishimiye nuko wewe kenshi mu bikorwa akora agenda yigereranya n'u Rwanda, akavuga ati rero ko u Rwanda rushigikiye AFCM 23 bakaba bakontorora Nord Kivu. Ndagira ngo hari ibitekerezo bya Ndayishimiye byo kuvuga ati rero ku Rwanda kontorora Nord Kivu, reka nanje mbe nogerageza uburyo no kontorora Sud Kivu. Ibyo ni ibitekerezo bya mbere nshobora kuvuga biri mu mutwe wa Ndayishimiye, ariko na cyane cyane bya bitekerezo byiwe yangenga bitekerezo y'ihonyabwoko, ibintu by'urwanko rw'amoko, bavuga bati abanyamurenge muri Sud Kivu biroroshe uko bakwifatanya n'abatutsi bo mu Burundi
noneho bagashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe bwa Ndayishimiye. Rero ibyo biri mu bintu bituma Ndayishimiye agira umwete udasanzwe wo kurwana kuri Sud Kivu. Icya kabiri ni uko n'abanyamurenge nabo uko bitwara muri ino ntambara amaherezo birashobora kuzobazanira ingorane nyinshi bikabashira mu kaga. Ni nacyo nagomba kugira ngo ndabakebure uku kwigabanya kw'abanyamurenge. Murabona aba ba Munigantama ndetse buriya n'impunzi nyinshi z'abanyamurenge ziri Burundi bari inyuma y'Umunigantama, kandi hariho n'abandi bantu bari mu bihugu bya Amerika, Nairobi no mu bindi bice by'isi, abarya bita Kagara bashigikiye uwo Munigantama, kandi Umunigantama nawe ahetswe n'Uburundi. Urumva rero bice bituma rakoze abanyamurenge bagwanira itumvikana neza, mu gihe usanga bariko baragwana hagati yabo, nubwo baba bafite ibindi bihugu byigombera inyungu muri Kongo bishobora kuja ku ruhande rumwe kuri twigwaneho canke rukaja ku ruhande rw'Akagara. Iki kibazo rero byakabaye byiza ko abanyamurenge babyicarira bakabiha umurongo mwiza utomoye, sino ndabona ko bishobora kuba ikidobya mu mutekano w'aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu gihe ubwabo hagati yabo bagwana. Kandi ikindi cya kabiri mbona nacyo nyine gishobora kuzana ibibazo ni ukuntu burya abanyamurenge batashimye kwinjira muri AFC M23. Nibyo hariho abanyamurenge bari muri AFC M23, ariko ukabona yuko hariho igice cy'abanyamurenge bari muri twigwaneho bashinze icama cabo batemeye kumbure kuba munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23. Ngira ngo nibo bashinze kiya camwa cabo citwa MRN, sinibuka izina ryayo, ariko twigwaneho burya nayo ntabwo ni nk'igisirikare cigenga kitari hamwe na M23, nubwo bahuriye mu mutaka umwe wa AFC, ariko ku buryo bwa komandema y'igisirikare murabona ko bariya batwigwaneho bafite umuyobozi wabo mwirobye yitwa Sematama. Rero ibyo byose bituma ubwoko bw'abanyamurenge bwankwa, burondegwa, buhigwa, kubera uburyo bonyene bari organize bishobora kuzotuma ubu buryo politiki batari ini badashize hamwe ngo bagwanira koze yabo bayumvikanishe neza, bishobora gutuma baba victime y'uburyo batitunganije neza mu gufatikanya n'abanyekongo bose bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aho rero abanyamurenge boreba cyane cyane. Narigeze kumva uriya General Sematama asa naho atabona neza abanyamurenge boba baja kugira training muri M23, ahubwo akabona yuko nyine abanyamurenge ubwabo bagenda kugirira training muri biriya bice bya Minembwe. Ntabwo ari bibi, ariko kuba bokuraho ico gihome, ako kantu katameze neza hagati ya M23 na twigwaneho, bakagira igisirikare kimwe gifite komande imwe, kuko sinzi yuko twigwaneho yoba imaze kugira ubushobozi bwo kuba yohangana n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC n'iriya migwi yose ya mayimayi, mu gihe bashobora kuyitera, kandi ubona neza yuko ryatwigwaneho itari bien integre muri AFC M23, kuko tubona AFC M23 yo imaze kugira imbaraga. Ikindi cya kabiri mbonamwo kidatomoye ni ukuntu bamwe mu banyamurenge
batishimira ubutegetsi bw'u Rwanda kandi bakabivuga ugaca usanga bifadikanya na leta ya Kongo mu kwagiriza ibintu bitari bimwe leta y'u Rwanda. Ibyo nabyo nyine n'akantu k'akadovya kari muri uriya murongo w'umugwi w'abanyamurenge, mbona ko bishobora muri kazoza canke muri intambara bishobora kubagirira ko ingaruka itari nziza, yenda bamwe bakabatererana, ugaca usanga basigaye bigwanaho nk'uko bitwa nyene. Ibyo rero bizosaba yuko bagira imbaraga nyinshi, bagira ibigwanishwa byinshi, bagira imbaraga zidasanzwe, ubwirinzi, ingamba z'ubwirinzi, ibikoresho bitari bimwe, kugira ngo bashobore kwerekana yuko by'ukuri twigwaneho ifite igihagararo cyo kurwanya ingabo z'u Burundi, ikazitsinda, ikagwanya na iriya migwi yose y'abamayimayi za FDLR, kuko abanyamurenge buriya mu Minembwe ntibazoshobora kugira amahoro mu gihe Uvira, iya bice bya Baraka, bya Karemi n'ibindi bice bidakontororwa nabo totalema, ndetse kiriya kibaya cyose kiza kugera muri za Katanga bategerezwa kugikontorora, kuko n'ubundi ingabo zishobora gukomeza zica mu kiyaga zikaza zikabahungabanya. Rero aho hantu niho nagomba gusobanura nkebura abantu batwigwaneho, cyane cyane yuko bashishikara gukomeza ubumwe n'ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, AFCM 23, kuko ibyo niyo migwi izo ngabo zikomeye tubona zishobora gukingira ibibi bishobora kuza kuri buriya bwoko bw'abanyamurenge. Ikindi naco nimba aho biganiro hagati yabo n'aba bitwa Kagara, bakaraba ukuntu bashira hamwe, kuko icyo bahuriyeko ntabwo bagomba gutangura kugwanira ibintu by'inyungu bashobora guhabwa na Kinshasa, canke ibintu by'inyungu bashobora kubona muri AFCM 23 mu gihe haba ibiganiro na Kinshasa. Kandi ikibazo nyamukuru kihari ni urwanko rufatiye ku bwoko barimo. Ikindi cya kabiri no kumenya yuko burya mu banyamurenge harimwo abantu bava Burundi, bava mu misozi y'u Burundi aho bita mu Mugamba za Jenda, bagiyeyo kera nyine imipaka itaracirwa. Kubwiye mu mirara y'abanyamurenge uzosangamwo harimwo imirara y'abarundi. Rero ibyo byose birashobora gutera ubwoba Nkurunziza yuko abo bantu bashobora kwifatikanya yenda n'abatutsi bo mu Burundi bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD, kuko cyane cyane ndiko ndavuga abantu bitwaza iby'amoko. Burya CNDD-FDD urwanko yanka u Rwanda nuko yiyumvira yuko mu Burundi hashobora gushingwa kandi leta ihurikiyemwo abatutsi benshi nk'uko byahoze kera, kandi harimwo abarundi bavyifuza, babigomba yuko kumbure kuriya abatutsi bari domina mu ntwaro zabaye kuva kuri independence, bokongera bagashikira ubutegetsi. Ibyo rero biratera ubwoba abantu muri CNDD-FDD ndetse n'abandi bo mu mugwi abo nyene biyitira abahutu bo mu Burundi. Ico gituma burya tuvuga ngo intambara yo muri aka karere iri complexe, ariko kandi dukunda gutanga ibitekerezo ko izo politike, ideology zijanye n'ivy'amoko n'ubwoko bwoganza ubundi bwotegeka ubundi, ibyo bitekerezo bikwiye kugwanywa rwose bikarandurwa. Abarundi bakumva ko ari abarundi, abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda, abakongo bakumva ko ari abakongo bose. Ibyo bintu by'amoko bikarandurwa, kuko n'ibintu ataco bimaze, bituma ibihugu bikomeza kuba mu ntambara zitagira akamaro.
kuko ngo nkunda kubivuga burya ibyo dukwiye kurwanira ni ibijyanye n'inyungu z'abaturage bose bya byankenerwa abantu bose bo mu moko yose mu ndimi zose baba bahuriye kuba bifuza buri munsi ari byo tuba twifuza kuri porogaramu cyangwa agenda z'imigambwe ibihiganirwa ubutegetsi kuko iyo hateye inzara ntifata ubwoko bumwe iyo hateye indwara ntifata ubwoko bumwe iyo habuze amashuri akabura umutekano amoko yose arahungabana kandi akabura icyo gituma dukwiye guhurikira cyane cyane mu bintu biduhuza kurusha ibintu bitagira umumaro bidutandukanye rero icyo nicyo nagomba kuvuga ku kibazo twigwaneho ishobora kugira nicyo gituma ndetse buriya leta y'u Burundi FARDC n'iriya migwi yose yumvira yuko kumbure twigwaneho yaba ifite intege nke kubera ubwa mbere kwigaburamwo kabiri n'ukuntu itari integre ya 100% kumbure ngo ibe yarinjiye mu mutaka no mu gisirikare ca M23 ivyo rero ni ikintu ubona yuko gishobora guhungabanya umutekano wo mu Minembwe na biriya bice bibamwo abanyamurenge noneho bigasaba yuko ahantu cyane cyane abo muri twigwaneho habera amaso bagakomeza ubumwe n'imigwi yose yifuza yuko ishigikiye revolution yifuza yuko muri Kongo ubutegetsi bwohinduka kandi ikindi rega namye numva Colonel Kakufe avuga yababaye avuga ati kubera iki baraduhura iki baratuziza iki regaye mu gihe bemeye gufata ibigwanishwa bakemera gufata inkoho bakavuga ko bifuza gukura ubutegetsi bwa leta ya Kongo kandi Burundi nabwo bukaba ari nk'umukozi wa leta ya Kongo rero ntibutangazwa nuko ibyo bitero canke urwango rushobora kuba bako nico gituma ndabakibona ndababwira yuko bakwiye kongera inguvu no guhangana nabo banse baba hanze intambabazi babafitiye nta kigongwe babafitiye n'amakungu erega buriya nubwo batakira amakungu y'amagenocide yamye aba mu bihugu bitari bimwe kandi amakungu ahari ubanza wogira ngo ayo makungu hari ibyo bungukiramo muri izo ntambara zihitana abantu benshi ico gituma ubona ahubwo kenshi badahaguruka ngo bagwanye ibyo bikuba bigwanya ku munwa ariko bakaza kuvuga amajambo abantu bamaze guhona rero ba muri twiganeho nta muntu azoza kubagwanirira nta muntu azobaha iteka nibo bazihiteka nyene mu gufata ibice byose biriya bibabangamiye kuva Uvira uriya mupaka wose watanganyika kugera za Karemi bakahakontorora bitabaye ivyo bazokwama mu ntambara no mu kubura nico gituma nariko ndabakibura muri ubwo buryo hanyuma ngarutse ku biganiro ndayishimiye asaba erega u Rwanda nimba rugomba kuganira na ndayishimiye narigeze kubivuga muri kiganiro kimwe ndavuga ati rega burya ndayishimiye na FDLR canke ziriya za P5 ntaho bataniye burya rero n'u Rwanda kwemera kuganira na ndayishimiye nico kimwe no kwemera kuganira ndiriya migwi ya P5 kuko ndazi ndayishimiye naza kubera bariya bose bari muri P5 za FDLR zande ari wabahetse mu mugongo nta bindi vyifuzo azozana ku meza bo kwicarana hamwe na leta y'u Rwanda azozana ivyo vyifuzo nyene bya P5 bya FDLR n'abariya bose bafite ibitekerezo by'ihunyabwo sinzi rero ivyo biganiro ico byoshikaho naho byoja mu gihe narirya u Rwanda kuganira na FDLR ari umurongo utukura rero niyumvira ko ari icifuzo kimwe mu bihugu cane cane abafaransa kuva kera bari bafite ibitekerezo murazi ko ari bo bamye bashikira izo za FDLR bamye bafite uko basunika mu nama za UN bifuza yuko u Rwanda kwemera kwicarana n'iriya migwi ya FDLR imigwi ya P5
Ivyo rero nimba Ndayishimiye yahisemwo Ubufaransa ni uko azi yuko Ubufaransa bwahetse abo bajenosideri bukaba bukibahishije bukaba bukibagwanirira bukaba bukibashigikira cane cane nk'Ububirigi murabona ko bwarenze buza ku rubuga mu Burundi mu bice bitarimwe vyo muri Kongo gushigikira izo ngabo za FDLR. Rero ibyo bitekerezo bishobora kuva mu Bubirigi mu Bufaransa noneho Ndayishimiye akaba nk'umuntu aserukiye iyo migwi yose y'abajenosideri yahawe icicaro mu ntuze mu Burundi. Naho ibyo kuvuga ngo yotere u Rwanda aciye mu Kirundo nibaza ko babigerageje kuko ziriya ngabo za FRN cagiye zitera zari zivuye mu Burundi kandi birumvikana ko zari zishigikiwe n'u Burundi. Rero ivyo kurasa i Kigali bo barabigerageje, sinzi akantu gashasha Ndayishimiye we afite yiyumvira yuko kamushoboza kuba yofata canke agatembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero ivyo biganiro sinzi ko vyoshoboka, vyo nakunda na kare n'ibindi biganiro